Na testu smo imali ovaj Philipsov 24-inčni monitor. Ovo je monitor namijenjen za upotrebu u uredima, dakle nekom poslovnom okruženju, ali također i za standardnu kućnu upotrebu. Ono što razlikuje ovaj monitor od hrpu sličnih 24-inčnih monitora je po meni dizajn. Philips je ovaj monitor dizajnirao stvarno prekrasno, počevši od stalka pa do samog monitora koji je iznimno tanak iz profila, a rubovi su također vrlo uski. Slika je također vrlo dobra. Radi se o Full HD IPS zaslonu sa iznimno dobrim kutovima gledanja od čak 178 stupnjeva. Pokriva vrlo široku paletu boja od 127% sRGB prostora, što znači da je ovaj monitor vrlo dobar odabir i za rad sa fotografijama i videom. Jedino bi vas njegova veličina, odnosno manjak iste, mogao ograničiti u takvom radu. Za spajanje sa PC-em imamo VGA, DisplayPort te HDMI. Jako mi je žao da ne postoji USB hub na kakav smo do sad navikli na svim Philips monitorima koje smo imali na testu. To je jedna od stvari koje nam je zaista nedostajalo. Ono što nam je još nedostajalo je ergonomija. Naime, monitor je moguće samo tiltati gore dolje, dok ostale ergonomske funkcije ne postoje. Meni je standardan Philipsov. U njemu je vrlo lako snaći se i naći sve opcije koje su vam potrebne. Za kraj možemo reći kako je Philips ponudio nešto malo drugačije u moru monitora slične dijagonale. Prekrasan dizajn i iznimno kvalitetan panel dovoljni su da ga izdignu iznad konkurencije, ali također ima i svojih nedostataka, poput manjka USB portova i loše ergonomije.